सानथामनि हाबाफारिजों सोलिगोन BTR फुटबल टीम सेलेक्शन ट्रायल कैम्प 2022। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट BTR नि बानजायनायाव जिल्ला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बाथौपुरी मसलपुराव सानथामनि हाबाफारिजों BTR फुटबल टीम सेलेक्शन ट्रायल कैम्प 2022 आ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुरनि बाथौपुरियाव थानाय जिल्ला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सआव 2021 आरो 22 सेप्तेम्बर सानथामनि हाबाफारिजों BTR फुटबल टीम सेलेक्शन ट्रायल कैम्प 2022 आ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों OST डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। लोगोसे बाहागो लाबावदों CHT सोमदोन मुसाहारि, कक्राझार जिल्लानि DSO प्रदीप नार्जारी, DSO दशरथ ब्रह्म, मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देश्वर बर' बिथांमोनहा। BTR नि मोनबा जिल्लानिफ्राय गासै 100 जनसो जोलुर गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरावनो मोजां गेलेगिरिखौ सायख'नानै BTR फुटबल टीमाव लांनाय जागोनखौ फोरमायदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। खेला होनायखौ थिग बेफोरखौ गासैबो नोजोर होनानै जोंनि BTR एडमिनिस्ट्रेशन मेनलि जोंहा प्रमद सारनि दैदेननायाव दिनै फुटबलखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनो, जिहेतु जोंहा फुटबल टेलेन्टआ जोंनि ओनसोलाव गोबां दङ, बेखौ बिथांमोनखौ जौगाफुनाय फुटबल टेलेन्टखौ जोङो बोरै गोजौआव लांनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै प्रमद बर' सारा मोनसे नैबे जेनाखि इन्टार 6 शिड्युल लिग बेखौ फाथिनाय जादों। बिनि थाखायनो जिहेतु इन्टार 6 शिड्युल लिग बेहाय नर्थ इस्टनि जेसेबां 6 शिड्युल ओनसोलफोर दङ बिथांमोना बाहागो लागोन। बिनि थाखायनो जोंहाबो मोनसे टीम नांगौ जानानै फैदों, जिहेतु जोंहा BTR ओनसोलनि मोनसे टीम गैजायामोन। दा बे टीमखौ बानायनो थाखाय मोनसे सेलेक्शन काम ट्रायल मोनसे केम्प बानायनाय जादों दिनैनिफ्राय। गासैबो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनफोरनिफ्राय जोङो 10 जन करि बेस्ट फुटबल प्लेयारफोरखौ नैबे ग्राउन्डआव लेंहरनाय जादों। सानथामनि थाखाय केम्प खालामनानै थागोन। बिनिफ्रायनो बेस्ट अफ दा बेस्ट प्लेयार्सफोरखौ बासिनानै जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे टीम बानायनाय जागोन। साबेसे सायख'गोन सार? सायख'गोनाथ' जोङो फुल टीमखौनो बिनिफ्राय सायख'नानै बिथांमोनहानो जेनाखि इन्टार 6 शिड्युल लिग बेहाय पार्टिसिपेट खालामगोन। बिथांमोननो सुबिदा होनाय जागोन नामा? बिथांमोननो सुबिदानि खोथाखौ दा बिदि फैथ'वाखै। दा बिथांमोननि गेलेनायखौ लानानै बिथांमोननि गेलेनायखौ जोङो बोरै गोजौसिम लांनो हायो बिसिमावनो दङ। जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जे आन्दलनजों लोगोसे जे बड'फानि जे सिमां बे सिमाङा जाफुंगोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13खौ लानानै जे फैबाय थानाय समाव जोङो सेन्ट्रेलि बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामबाय। अक्ट'बर दाननि जे बेहायनो जागोन आरो बेहायबो जोंना 21टा टीमा अलरेडि जे कनसेन्ट मोनबाय आरो बेयो जागोन। जों 4 जनाव बेखौ सालायनो नाजादों। दा बेयो जनानो जाहैबाय गवालपारायाव मोनसे जागोन, बरमायाव मोनसे जागोन आरो गहपुराव मोनसे जागोन आरो कार्बिआंलंआव मोनसे जागोन। दा गासिबो बे जोंनि जे जानो गोनां जे आन्डार 13नि जे फुटबल बादायलायनाया जागोन। बेहाय जोंनि जिल्लाफोरा गासिबो पार्टिसिपेटखौ खालामगोन, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। बेनिफ्राय अकल जि फुटबल टीमल' नङा, बायदि बायदि स्पर्ट्सबो दं, बेनि सायाव माबा बेबस्था लादों नामा? जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो सानबाय थादों जे काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जिफोर दा खेलखौ होबाय थादों, दा बेहाय गुबुन गुबुन खेलाबो फैबाय थानाय समाव बेहाय जे पार्टिसिपेटखौ खालामगोन आरो गुबुन गुबुन खेलाबो जोंनि बे ओनसोलाव बा BTR ओनसोलाव जागोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। दा बेहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुल्लि जे गुबुन गुबुन जे गेम दङ बेहाय जोंनि इयुन जे गेलेगिरि बिथांमोना चान्स मोनगोन, बेनो। আজি BTR ফুটবল টিম বনাবলৈ আজি ইয়াত 20, 21, 22 তিনিদিনৰ কাৰণে
সেই কিবা এটা লৈছে প্ৰগ্ৰামটা য'ত মানে আমি গোটাই BTR 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা 5টা প্লেয়াৰ্ছখিনি মাতা হৈছে ইয়াত সিলেকশ্যন কৰিব এটা বডোলেণ্ড টিম কৰিবলৈ সেইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব কিবা ইণ্টাৰ 6 শেডিউল তাতে 10টা 6 শেডিউলৰ পৰা টিম আহিব ইয়াত কম্পিটিশ্যন হ'ব এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে BTC চৰকাৰে সেই পদক্ষেপটা লৈছে ভাল ইনিচিয়েটিভ য'ত মানে 6 শেডিউল গোটাই 10টা টিম আহি ইয়াত খেলিব হোষ্ট কাউন্সিল হিচাপে BTC ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু আজি যে ইয়াত সিলেকশ্যন ট্ৰায়েল ইয়াত ইনাগুৰেল প্ৰগ্ৰাম হিচাপে কৰিলোঁ যাতে সবে গম পায় ধুনীয়াকৈ আৰু কিছুমান প্লেয়াৰ্ছ আহিবলৈ আছে সিহঁতক সময় দিয়া হ'ব আজি ইভিনিঙতো আহি পাব পাৰে মানে টোটালি 3 দিন এই সিলেকশ্যন ট্ৰায়েলটা চলি থাকিব তাৰ পাছত শুনা যায় যে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰা যায় বুলি কয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই BTR আচ্ছা স্পেচিয়েলাইজেশ্যন মানে আমাৰ স্পৰ্টছৰ বিশেষ এটা প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আছে তাতে ফিজিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্পৰ্টছ বুলি সেইটো এটা প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আছে প্লাছ বেলেগ কোচিং লাইনৰ কাৰণে বেলেগ আমাৰ কোৰ্চ আছে য'ত মানে কোচিং ডিপ্ল'মা ইন PG ডিপ্ল'মা ইন স্পৰ্টছ কোচিং আছে তেনেকুৱা আৰু বেলেগ লাইচেঞ্চ কোৰ্চেছ তেনেকুৱা কোচৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বলৈ তেনেকুৱা কোৰ্চেছ আছে এতিয়া BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা স্পন্সৰশ্বিপ হিচাপে পঠাই দিয়া আছিলে এইটো বেচেলাৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন কোৰ্চ ল'বলৈ সেইটো BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এই পলিচিটা আছিল এটা জিলাৰ পৰা কিমানজন সিলেকশ্যন হয় এটা জিলাৰ পৰা কিমানজন সিলেকশ্যন হয় তেনেকুৱা নহয় জিলা হিচাপে তেনেকুৱা ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই তাতে মানে যোনে এন্ট্ৰেন্স আগত ইনিচিয়েলি এটা প্ৰিলিমিনাৰী এটা টেষ্ট লয় সেই টেষ্টত যোনে কোৱালিফাই কৰে সিহঁতকহে মাত্ৰ মানে BTCৰ সিলেকশ্যন কৰি তেনেকুৱা পঠাই দিছিল আপোনালোকে এই BTCৰ আৰু কি খেলৰ প্ৰতি আপোনালোকে দায়বদ্ধতা বৰ্তমান স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিবলৈ বিচাৰিছে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো এনে স্পৰ্টছত ঠিকেই আছে তাৰ বাহিৰেও আমাৰ এটা ধুনীয়াকৈ স্পৰ্টছ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম ধুনীয়া ল'ব লাগে য'ত মানে স্পৰ্টছৰ বিষয়ে স্পৰ্টছৰ প্ৰতি এৱাৰনেছ আহি যায় তেতিয়া নিজে নিজে তেনেকুৱা স্পৰ্টছৰ বিষয়ে গুৰুত্ব দিয়া হৈ যাব তাৰপাছত এনে তেনেকুৱা কোনো গেমক আমি ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে যোনে আমি মেক্সিমাম গেমতে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে কাৰণ চবৰ এটাহে টেলেণ্ট হৈ নাহে বেলেগ বেলেগ কোনোবা ফুটবলত ভাল কোনোবা বক্সিঙত ভাল নহয় জানো তেনেকুৱা কোনোবা ভলীবলত ভাল চবকে ইকুৱেলি প্লেটফৰ্ম দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে